Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal-Libertajiet ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern reġa kellu kliem pożittiv dwar id-diversi riformi li jagħmel pajjiżna sabiex tissaħħaħ is-saltna tad-Dritt. Wara li t-Tleta il-Kumitat immexxi mill-Ewroparlamentari Olandiża Sophie In't Veld stqar dan waqt laqgħa mal-Prim Ministru Malti. L-erba' tenna din il-pożizzjoni f'konferenza tal-aħbarijiet li taf dar l-Ewropa il-Belt fit-tmiem żjara ta' 3 ijiem tal-laqgħat f'pajjiżna. Fost ir-riformi li semmiet Sophie In't Veld hemm dik ta' kif jinħattru il-ġudikanti fejn tneħħa il-poter minn fidejn il-Gvern. Irreferit ukoll għar-riforma fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li nqasam fit-tnejn bejn l-Avukat tal-Istat u l-Avukat Ġenerali. We welcome that additional capacity is being made available. We also welcome the reformed appointment procedure for judges. We also welcome the ongoing reform of the Attorney General's Office. Semmit ukoll kif fl-aħħar snin sar tisħiħ fir-riżorsi tal-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIAU u permezz ta' hekk din irnexxilha tressa iżjed nies quddiem il-ġustizzja dwar każijiet relatati ma' ħasil ta' flus. We also welcome the efforts of the FIAU, the Financial Intelligence and Analysis Unit that has already yielded tangible results. And all in all, we feel that it's essential that investigation, prosecution, etc., that financial and economic crimes, and specifically corruption and money laundering, are being prosecuted rigorously. Ġi rikonoxxut ukoll it-tisħiħ fil-korp tal-Pulizija u l-prosekuzzjonijiet kontra il-kriminalità fost ir-rakkomandazzjonijiet li għamlu il-membri tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew kien hemm dik li jitħaffef il-proċess ġudizzjarju fil-qrati Maltin. Intant il-Kumitat ikkritika il-programm ta' residenza b'investiment u qal li fil-fema tiegħu għandu jitwaqqaf fil-fatt li nnota l-argumenti tal-Gvern Malti li sostna li dan il-programm huwa meħtieġ. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, l-Ewroparlamentari Olandiża Sophie In't Veld għamlet ukoll rimarki dwar id-djun tal-partiti politiċi. Intant fi żjara f'pajjiżna, il-membri tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew ma kellhomx laqgħat biss mal-Prim Ministru Malti Roberta Bela, iżda wkoll mal-President ta' Malta George Vella u mal-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia fost l-oħrajn. Fil-laqgħat mal-Kumitat it-Tlieta wara nofsinhar, il-Prim Ministru Roberta Bela semma kif fl-aħħar sentej pajjiżna beda triq b'saħħitha favur dawn ir-riformi.